ahwefo enye easy wo fie ha o me say adwuma ye di o adwuma ye di mo afraid timpenti kwane hasu ekoba o Pamela Nyankopon hira wate ame on hira me ma adofo nyina nso akwa abasronko kura e de ba Emfa ho Nto Nipa eso nokre asem no emu yedu na se wanhwe emu duro no na wanhwehwem na ye nso be fa ne niso a ochina hwe na asem aye den ahaw ye na Awurade ase oye na nadoye so ewo hoda na dom ne humobro enam no mienu ye te se ne ye te ende ye hie mu te se busua ba akopɛ ewa Adom TV so yi and baby bia wo akirichiri eye benchaye mema mu nyina akwaba sronko kura e de ba eye dwumadie yi eso mu ma me mu nua ba mu dɔfo papa bi mo ade nyina mu busuani ba akopɛ ma me ekua gengema ma me ekua gengeshos ma me ekua gengelity ma me ekua gengelistic edini nyina kan wene me radio listeners no callers no omo no mama me din bi kan na no obesi me ma me ekua gengelina nti ye ku yanim nti wa wo bi na so de abaram de aka ho ane nti ye de Awurade ase se enenso wo hunu ye mobo na ode ye neda e de ache me ode ache ye nyina me ne me meye wo studio he nyina ode ache ye nyina ebinum enimo mu di ebinum so enimo mu di nti me ko break anu ma di omu nyina edi na ma bo mu abaso omo ye adwuma so no wan wo gina won camera sechi omo aye ade mrantie young one so omo ye efe no omo siso ba na ye show mu nkura no watimi aye adwuma no sa so na me light for Frank na be ye me sound ma me light to samane ne mbey MCR 4 set 4 oh Pamela Premtobre sister Pamzi nyame o nhira mu nyina for being a support to this program and all other programs on Adom TV. Na madam mpenimfo adi na metwa me ho kitwe bi na maba me ba pe enen komo no eye very dicey ebi wa wodwene ho a wonte ase se no nipa e wo ho ase se ye sa anoma we anani sase ye ana sasam towa na sam na towo no ne dia se towa na ana so sade bi ho na ba wa bra bomba ko me occurrences ne dozo ultimate situational occurrences na ba na ekobo ho na san aba obehwa na san ba ya na norm ana so se se ultimate tu ho na mon ne nyina ne de ka ho me ba me da na di a chem tawie menya me me ba sofo prophet me ba preko pe sofo no prophet Eliphas Ankrakutin I will free House of Prophecy Ministries International and sofo what to say ma Adom ye ho ye wo e feel be da se so so ha fe pa oh me ma wo ma utiri hwinfu bi ewo utiri hwinfu da me also utiri hwinfu me amako papa so ache bag ni nti sofo na tanti mo ni sofo na mo ya ni tiri hwinfu no mo kan je no hwese ne ho ayefe anya se na no ho nya fe first na no ho efe uhu na kan wa ho Pamela so hu wa no kan ye Pamela enti utiri de mani mfu bio wate so ma utiri fu na che se sofo na 8 ompe uye enti sofo ita ma mo adwuma be na ye ni tiri ni fu pe omo ne afa ne ko de nyima no ane ho ayefe be da se ba na mia me baba akonso me mane de omo ya kasifo me mane ya doctor for ne a prophet for ne prophetess for ne apostles for oh nyame ohira me papa Dr. Edmond Arthur awoye pen mu kwanchefo awoda Balm of Gilead ayarsakuo no ano ye obi okumase ene ye obi nso West Legon na dwumadie ntina na ofi kumase aba enti doc yes mommy doc o credentials no ene de na e wo phone so ho ye ko ba me amesan hwe because edos o credentials de bi wo mo o de bom yenu ana me sa bi pani enko e mom pa just ne o kan no me na me da doctors ayo Balm of Gilead clinic no Balm of Gilead natural clinic ho anya herba nti o pharmacist medical doctor me ankasa me dietitian ba me doctor in diet and in food technologies
Mesan confirm doctor in diet and food technology. Technologist. Yes. Doc nie. Chalo post no mo do post no. Atwefo onim ye tue ho abasisi aye ba pe. Ye topics ne ye videos na ye yato aye behwe no. Ye be kɔ ne akɔhwɛ na afi yetimi e de ho nkɔmɔ ma mo nkɔ ba bia. Me Facebook me social media family no so enche bia connection ne beba na yetimi e di nkɔmɔ. Kakra mete mo nkanche. Na say Facebook fu e no mo ha mi o. Enso no me say na de ye beto mu aranti etomu a. O rahina mo mafimo abna mo ne wa mo adwa mo ne wa mo. Mafimo dodo ba mi twa me ho na mabasia. Found to Nipa no ni penya ye. Found to Nipa no ni penya yo. Arafo. Me ne pam na yi nkonwa wo fie ha wo. Pamela. Me mamu nyina akwa ba bio e de ba emfa wo ho to onipa. Eso edwumadie. Na woni wasem bi. Enra na medwendwen asem bi ho. Wonso bi ho na ne nama. Onka nkranhya asem nkyere wo dawo. Da bia bamubuo. Da bia or discourage you. Da bia how do you deal with such people? And efe so no. Eye say bia wonya tema. Edema wo bi ne tema no so bia be consider wo bi. Eye lifestyle ana so say eye suban. Ana eye den na mo bi kura timi nya tema mani nua. Because there are people na inform who kura be wa me ato ahwe mfa no. But obi wo a onya ti atenka bi onya abadaye bi e de man ya na ese ma na wa abadaye. But remember ni bi so ya wa abadaye pa. Enti e bisa say is it necessary? Ani NFA edwumafo no mu wi o mo edwumawura no no edwumafo no bi ya wi o o wi a ono na ti edwuma mu haso no wi a te say the boys yi te say the odupon yi o wi a wa akopem se obi minima hwe na wawu enti say o detect so ni obi ya edwuma no wo sa characteristics na how do you deal with them and now what do you put in place and na ade gu akwan mu se ne be ya obetimi asisa akro no ano kwan e na nya enwuma nkoam nso no kura wo mu ana meboa nso ebu akra no ye secretary for the and the treasurer ono hwe sika sam so hwa na o wi sika kakra de share the draws. I mean how you don't do that in saying na e be so ano e wo bra mpanifu atena ase na minim sapa me ye be kwa kwhwe ye first video no aha ye hwe first video no na ye bra ye ba pe ye beto aso na maba eye me mpanifo dog ne prophet ho yetimi ahye yenkomo twetwe no ase dog ya ba back adofo e mamu nyina akwa aba chese asam na tisimi opani ageman abro so ena ye wia no o kina ne fu ba yi nyina ra hye ena na fu nyina hye chese ebro ne so na chese ye hwe emfa ho to nipa so ne de ye nim asam ifare bai but ye de ko ye dada system practically spiritually no sign as anyoma no etie aye honhom asam kakra bata ho de emfa so fo nhyase se bebi wa na to ewo mu anasa to ewo mu akonkon akọ ba bia adwuma kra na akọpa wonya wura ha ya fa ma na wakwa sade bia wonko a wonya the occurrences keeps coming no ase de sen na de na sase ye mam ye be da etiefo ene ahwefo nyina ase nyame hira wo ye ka se adie bi koswa yen hwe free the perspective of the word of God nyame asem emetia say affliction will not happen for the second time. That means good things can happen for the second time. But affliction any can say is see e won impre no so. In the moment ade be si na asay sibium na sibium no. Ese wo ya ahweye na o sorry. Eso. Two things and I say ni pantimi consider. Ada say e honhom asem ana ne mfum so bi. Okay. Honhom to the stance ibu ana e numie bi ana da busuanim. Ana numie bi na ono akofa aba. Ana tumi bi na wakwa attract ana ediri nya. Sa nyoma we nyina se otimi e consider. Na o consider sa nyoma we ya na se uhia one. Ada se wankasa we spiritual enough. So betina see a spiritual investigation. And that's how do you do that? Yes, by prayer, prayer and meditation. Prayer and not just prayer. They born prayer, but they don't meditate.
na de adwen ne nam o anti when you're ready adwen ne nam no de oso akurakwam we no when you're ready because men consider prayer is prophet oni pay ekwam wasa no adwen no de kodok adwen no de ketna ase na wa meditate no ekwam de no it memmo empire ne kra sempa do be na no kura wo bo memmo nche se ya ye bo pa ye meditate ne pa nyame onte o te badi wo waste time very well so for men yes so for mama bowa e wa waste time say ya bo mpa no yes prayer is a communication it's not so you are communicating so together. how what can say we now many parent can be when you say anyone you bra your box mpa e wo ewie wiase e wo no ade wa wo se nyame fa mbae why you mistake because nyame kra we na time on so you do kind Daniel say Daniel understood by the books the number of years as Israel for Babylon. What must say make a program na young lady by na account 3 days am worry make a program the Wednesday me friend gadien say me ni me da me kwa so yoda nyame me gadien say obe worry ba worry no time on so the same man he's supposed to marry that's all worry be man in 3 years time and that is asem na see you the entrance and tremra esi say utu ho anamon with the first anamon say wow betimi ayo spiritual investigation anya answers ebia wabasem emre wohia obi a honhom owo in depth okay honhom in terms of also in terms of also for honhom ana say rituals honhom ana malam honhom ana no kura say anya malam no Muslims they say malam or a teacher go cows go there na ye omo ye say no hold your correct from maybe level of sitting as a sofo I will recommend a sofo a prophet and yes sofo biaba a prophet I will bet me amount in-depth revelation about Nyoma and I say you be a normal Christian or sorry them but or Adom and our grace or the Nyoma but ebi so I said your platform near large you know ebi na open so come you abekọ dia wa wasem em guys of livers the class one person ko here wade mo baby ebi ti aso dem so nko aboso so aso pom dey on your platform is you ebi kra so ebi kra efri nyame yeah bro say no ma ko tia so ayi abosom no so no ma san no abetena so dey Bible say ote won chan pe na Yesu ti ase omko ba kra ye dey bedi nkuni amen e wo Yesu di amen enti that is another factor by investigating because ibu adan make can bo wa na why from so bi na dia ba so na ebusuan na ka fa di bi abeto a every occur on every generation anybody and na say physically no we mistake bi I saw ba sabi omu ade na wa wale ba ko na be ma eja no na doc asre o wale ba ko na be ma ni ja ni wie na o sa wale fofo ni eja na no option question ne se wa bi a osra Clipton e ma ni twintwam ye na o sa bayifo o se wore na aye ba wa mu ade o kasa nye de so no identify so no problem ne ye ono aka most Christians have a big problem to repent only time to be repent or time or be blame you be nyame so mo so ya na e bibibio it's either spiritual or physical if it's spiritual you investigate and go to know say but physical dia she will suban na sakra usuban na wana mawutu ene wana mawutu ne bu ade na bre ho ase ne do nipa na matam bia wear beautiful smile so when you wear a beautiful smile you attract positive things na say dey aka wanim yesia ade papa no oba ofu wanim na wosuro no asansan anamboa no do ko di onka bi asamba ya kansa mene sofo nkwan ye kai do ko kan bi asan ma ba question so kan bi me boa yes it's true da ku be kumi o da okay me pa chawo prophet di ode two way yenko next topic so ananka wo kakra de be kan de no e de fa ketu abi so na yenko hwe se adwuma efo no ne omon panifo ye adwuma ye efo mo sampo no employers no adwuma wura no mo no eye adwuma omo wia wo mu no ade ade na omo de ye wo mo ankasa mo ho mene prophet eya adwene nipa bia no se woniema enko se ne wo se ekwa wo se wan kasa no wo ye analysis ana se wo hwehwe wo ho
We me as a scientist, menti bibi asia. I was saying yenhwehwemu. Nti yefrɛ bibi strength, weakness, opportunity and a threat. Nti weakness, strength, weakness, opportunities and threats. Offer threat na eyade a efri abonten eba. Okay. O strength ni yede wo. Yeah. Weakness no nso yede wo. Opportunities no nso external support eba. Yeah. Nti wa wotena ho na obisa ho se adentina we to me. Ane yewo ewiase mienu. Yewo physical world and spiritual world. Yeah. Nti in other say obetumi abua ne ye no. I was say two aspects of world in and with the bem. I don't know prophet Kase. I was say whom femono. We are who juma. Now who nemo femons why who juma no who say about who nemo femo a minimum from so be and then maybe a main ye no a day bar. And now say a me oberia no work come no was safe one in a day bar. So be real no come no safe one in a day but there and you want so as nyamebano. I also see Bible now the canter. But unnimi yeswa, untimi kanta. Because our cocoa our ben win no way. And according to Rome John chapter 15 was say he is the vine and we are the branches. We are the branches. Into Adriania vine needing in our branch in wood. Into one Christonia unnim nyame enkoba se okọ asore keke na emom no unnim no na unnim nasem exactly unnim ne dia aduane na ya asem no wudi anya sa obego standard obekọ asore nso hwe ni mu from bia abo yes ebenyawo eno nti these are some of the critical analysis e was so we wuli wie dia no ano no obetimi a reverse we dey kwakunyaji no kwakwanum o hwe wa brabom na hwe na nyoma bi ekoso etasisi a prophet na dog o ma kire say yembo modern na yenye den yentu ho na mo na yemfa mpaebo any meditation enter ye kire nti se wunnim nyame wo so ye wadwen se wo de onim ye kristoni enso abrabo no enso eni kristo asem na enko wo ha eno sa no okofisi ahwe a wabu na mu timisro so obesum nyame na watum na sum ni yiye nenya ahoban bosronko urade mo wachi dom te no gina na bompa ye sa no a wo gina nyame asem so no wa bompa ye ade ko no wa breaki eye gidi o faith no wa breaki wa say no ko bebe no wa anya sa na kodi akaka bensem ko ye tu no wa eso osia wo wanum yina ye bedwure agu ho ama mesrem enti no spiritual occurrences and answer every day new messages no yen hwe ne tu ho na mondok na meka employees na wono etai edi bad omo wia wono employees no bebrebe no because opani agiman no na ato no ene ne mfuo ni na nyuma ni nyina ye basa no omo wia papa na mene ya kakraka no so a ya be wia kakraka no so a san ahye enti na nature say wo yo mo kan say bro na brain so se kan say obona brain so obona brain so omo obona brain so edien ekwan na say e fa so dealing with such people in our workplace the kind no I think say me hwe papa no case na e mare ho kakra the papa so yes a judgment the papa pass all there no acho he's a very good man good ye won kofo bi ho a the way man omo handle omo workers ni bad say adwumayefo na wa ma omo enemo omo hia anye wade so a say even though ma fa omo nenso omo how ye me how me toto niama in place in such a way so omo ho be hare omo a one treat omo ye a ekwan bia omo be fa so a was so omo treat omo ho ye no omo be ye mommy patroti but for papa die enye sa na me be kan bo no you very good very good master o ye ni papa and so still no mo di ni bad good on say ye wo eni pasu ahodo bebre me de me ame ho ye example ame ne mpemfo bebre tena ye yetime suma me ye we me yese
se me expect pa se mami bibi ma anya da but sankofo no ebedu baby no me nipa bi pese ni o pese o pe baby a hye ni we ya o frɛ na pa no obi safo na ma even though nya me direct be na obi anya sa benefit no of course eno nti se wo hye obi adwuma mu na o ye adwuma fa akoma paye wo di akoma paye ka hu se wo no nso afena wo ba wo nyame nhyehyɛ de obi ntimi njaade ne sisia ebia na wo nso kra no ube bie nyuma bi enti niema pa wo be ne bedi wachi bese wan fa niema pa emgu akwan mu a I'm telling you say onso ebedu so sa enu nti say ye hwe ewe mana ekoso na areho be mesre say adwuma mu afo nso mbo modern say one ye de books ebegu ho onso obi ho a we bi adwuma no onya time man ne nkọ adwuma no ho ye be wiawo fa book eto ho employee obi a woye accountant a wonim de eba sikanto to ye ho menka so me na mo sika no mabie madwuma oboa ebegu okay mommy yes mommy yes hello hi yes enyo mo no mo wie accountant fo yi ai ko fo mo betre sika yi hu wo mo no mo wie sika yi eyisu accountant for but your accountant for nyam nyina o yes ma hwe me nyam nyina eyisu eyini pesu accountant amewo me obi amene ne na dwuma bia wonua me but obi na accountant bo no mo mutimi wiewia nema I'm telling you. Baby, say workers really obi a. Eyesu, ntina me ka say eyesu. Eye trait. Rebecca say eyewo character. Wabosu. Enu ntino se ekoba se wa bie adwuma. Ode obi a wonim de ewo sika ntoto ye ho. Wonim ode obi a wonim de ewo kasa. Edu baby a kasa reception a all kasa all receive. We woni hia. Bo so reception akofo obi akeka bi si ho. And these are some of the managerial things that we put in place. Now one can also do shame. Matthias, no one pay nipa now. You're fit. Exactly. Now one can also do shame. Say your phone and what ya found shame. Koho, your checker, your checks. Almost term loan a brona. On swallow. Now they monitor on swallow, but at least of course. Say dine and we see ya. Obo modern say a dine and we see no. On fesicane ma. You can't say missing for them to talk to nema. You be do sika. You the cement kakra bi na be ye. Obo nsiem peda de nsu wonwe. Mama eno de ekoso. Dako se no de ekoso mpese atwa en keto bi ne yeba. Yeba ebe kodo prophet ho. No de eye we no kakra bi asoso no ne de ne se. Enipa wo bu nipa bem. Enipa wonde bia bem busam ko an wo de ba no. Oni bi na mo ana bi benwa de na sese wo ye na send papa dog kan ya mama afa me papa o dog kwa mama afa me papa so ko me papa ti ase no ukọ ne farm ho no ne workers no ye adwuma be se ye fitama ye be kọ no to be ko mo nyina ti aduane ho no mu di o ne workers ni nyina wo mo nyina nsa dade ba ko no mu di and I think say ade bi a ye nyina ye sua fi ye papa ho ye nsa di pamu ye nimu ye enim nipa yesa wo mu oya bofra to say den Christ or they respect the man unless the person shows you some disrespect and I be bia of say we dey be person bebe me but then this hard dia onipa bia ye nipa entina mo a mo hwe yen wie no dog kan say bi also bi nim nyame enhyehyɛ ye fo ochina enti nipa na bia na wo bu ne nim tia no ochina na wa be nipa kase bia emwa bia na ka wo hia no ne ho na obenya no. And so it's time more treatment be disrespectful act be a we chire no enti no ebdro se wo hia mo anu ntimi nkọ ne nchen ti mesrem mo ahwefo mo hwe manim o me fa nipa nyina se won ye nipa moja edi afusane wo wo mu ti se de bi wo wo mu no na watimi ne nipa atena yiye me ne prophet wo ha na dog abi twa me ho ba me ba prophet ho na ono so etimi ne die kakra asoso aboafo etamechi Organic care syrup. Oyo oba ababaawa besiriwa wedun penifie so menopause fo ye nyina ye wo mu bi unya Organic care ni bi na no ma eboa wo esiesie wo mogya no
wo hormonal disorders bia etoto ne yie fefefe nti pegani care syrup bi na no New East Chinese Hospital so one more speciality ne say enompe akwa ni nyinara wodi mu akoten se wo nan afikyire se wo nan mu abu se wo sisi ya wo ya se wo kyiri bremo ya wo ya kyese wo bia fa wo nompe ho etutu wo no bomode na hwehwe New East Chinese Hospital for kyira kwan na wo no mu entimi emboa wo reflow pad and baby diapers Omon your money in our products soon in 100% cotton. The day bomb of diapers no, and ma and mofrana to whom moon sansa. And at the year a reflow pad, because a reflow pad and a mano, and also from a film into a mouth who ain't anka. Into so we have about what was so. Napa so sissy who ye, or your bad tanya, or na mofra wofia, but more diana a pep products me and maybe reflow pad. And baby diapers ni na fi company back on ho na entimi emwa ye twa won keto abi na ya ba ye ba pe ye beto a dwumadi no so Found to Nipa swear no ni penya ye found to Nipa swear no ni penya yo Adofo ye mamu nyina akwa ba bio e de ba ye Emfa ho Nto Nipa so na se na me nya me Facebook link ntimi me mba ni nyina o maskata o me pa cho ba bia mo obi am sanbra why mo sanbra na ma femu my viewers ni na near over 200 viewers. It's nice to say I'm na ba. And so no, I say almost and I say ma my but they say the masamba Facebook asamba it mo sambra. Na yanko share na pa me kan so be bo next one. Na yemfendi nkomo. Aha. Na next one no, I say maybe we make it up memoir asoba akunumu. Next one no and say obu ho ata bi person settle up onene namo onene na ekọ namo ba but na dwimu de onya ya dog let's setting up ama bibi ato no ana ama na nya amane ana so ne mechire no ebi ne abu ne abrant asuo no mo a situation wo frame emu abu no fi wabre pa ne papa wu bla 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 ena wa ba ye na ba new village ho but abu ye obi o yakwada opadwuma enti no ba ye no workers na wo ho dada no ehun sakola ne ye adwuma pa ti wa mo ansha the way na kra ne ye adwuma no mo boss ne be hu say obe exactly enti no mo fa plans wo be kwa koku no ena mo de no ko fa ba bi ngura bi man ko totehwe amna bi mu ti so shamne no mu ya hwehwe no okropo nyina ye hu no ye hu no ne se ne ant no akoku no amna ni mu no na onim dia anwanwade ba ko edi akire yesi ba bi se ye no sakasa no kasa kire mu obeka ne se se bia wo de toto ye dada setena ho obeka ne se that means I did receive our businesses bibia be si bia no ewo botaye ewo senti ne botaye nti a esese esi wo ne botaye nti esese esi that can handkerchief here. Mommy, no store no mom. No store inside. Okay. Me mommy says papa. Asama tunu na de na ko wu. And also. Sawo. Mommy, any papa But we say any papa for some tattoo mu pa. I na the way we find your matrado. And ma ensem tun papa. Sa. Ai. Ono odwin said your odwin no sa na obedwine ene man sam tu ni papa for the way ono ebe na ade no odwin say nipa nyina te sa onye nipa boni to fo so bi so nje ne boni but eno so na emugina so ede nipa ne boni na kan me call na wa kan no call ni olu aba flo na ji ona boni nchon boli akabu egbomo kwakwa ajibo yo fe mo esha Shimoni okenye leke na mgbe ba fe bo esha hu ni egbebo echefo ewo wa won ngbe na fe mi ni aka shi ya me yani ena ho enti men wi so ye ni papa nipa na obe no sa no so tie o yes daddy ebi ade ni papa fine o from so ye ni papa but ono na obe won de nya sa na o tenti fa wa dwen koma no enya wo ho ma no o kina ho anfa di anyewo basically the papa bi ya say gasam to a
as a you do call another level, another glory. But mostly in the scene say, you didn't call phobia care when she are. Some call for and a boy form. Wow. Yeah. And as a man, the pebby econo, we still want to defend and take them on. Me must say me back pet. Me sinka nyakopong. And hardware. Come ye the bon some air bass as so no. Ka ka se mo ntwa man international. No mentiasi. Say nyame oni bo some nya problem no. Wa man international. There be. Ana odi bass as so. Ai. Enti se oni nipa ya ade na wuzi nipa no onkura dwen papa. No, nature so e bon sam nua. Mani mfiri wa bra bom nko. Say na Jesus pa bon sam no. Yes. Hey. Mani mfiri wa bra bom nya den enko. Yes, simple. Yes, simple. Sanda ye ginyum anim. Doc say simple. Doc. Simple. And we first say, why should I send a person off? And I mean, nanti ache. Minu nanti 1,500 years. Na say edu na first we nyam wan kumi. Afu nyam be kumi dia. And the member me you ho. Me you me wako. Eno but no eno nche so de obekunu bi. Eno say me pa boni ni. Eno nche so de obekunu. And eno so nche say me a wicked person. But I realize say you are not contributing or unyam ya be say me. Yanko doc we say doc me hwe wano a wo bi kan. Oh yes, even crampon ko hui. If we be pruning, maybe a great concern and direct about health. Yeah. Say ade crampo wo de ade ehye from ne fifina edoso otutu bi front na be ya ebe nyini. Ebetimi anya hoden dia nyini. Eno nti se wa bra bomu no. Wan kaso wo make ho na hu so bi wo ho na omboa wa. Yini free wa bra bomu. O be simple, unim. Asoma wakemenia J because I have had a lot of experiences, practical experiences. Almost serious note. One said, what do I come pa ya dear no be a which all book calculation. Can you say in the pakura papa? Who shed your money beer? Serious until we no and yes would do one. The winning and yes sir will be free baby and Yamidu do not be do zero. Mami, I'm a father can do. Yeah, Breno, can pass me, Mamma Brenna, don't to me, and doc get 1 minute. Mami, Sandy Panos, Uyi now. Manu say, way, anywhere, we in Tino. And I mean, you were free. Normally, you're trying to pan without letting them know why they are going. And so, and they go and do it to other people. Sister, brother, and I'm more than me to Tino. Me no to na mo a enyi enti wo de fi mabra bom me no nya akabat me nchen de o ma bi. I love that thing. Ya na can say me no nya aka. Me no nya aka. But so me no share that nya fine. Me no nya fine. Yes, say that me no nya fine. Oh, funny serious. Me no nya aka. Me no nya fine. Me no nya aka na Bible say me nya aka. Na de me no nya aka. I say ye keke me hwe bi so ye. Fine there. Fine there, me no share that nya nsa. Ma me say me church members club fi o ma ho. Eno ano no. Me fie unim ko ba to si wo. Asolofo no se bi nya enye. Asolofo e no tete solid anyway, dog, dog. Eradi, oh, I'm the baby. Dog, yeah, but per se, what's me a ball, where you man who a yikakra, and mammy, send ye more ye were honey. Ye bring I bring in a member when you're not telephone number, no so Balm of Gilead Clinic, alternative clinic, a team of medical personnel, it be a pharmacist, it be a medical doctors, dietitians, food technologists, clinical counselor. Into oba hodoma yedi kan hwehwe onipedue no mo pe medical labs na scanner ye the outcome no na yehu anamo see to whether say do beto aduane so ye do beto nutrition so be nyankopon ye adoma o chena nyame boa Saturday October na na breast cancer awareness month o chena Saturday ya ye wura November mo first Saturday ne bi mo nya akonya eyes amen omo konfanoche for ye de e wo kumase mo ni papa ye hu se omo no fo mo kokram ni ehu enti wo ye oba na wo hweme na unya akonya entimi ncheke o bresa wo ye bema take advantage and opportunity na bra ye bi emema fo eni hu se omo breast cancer wo mo amputing entimi so me de number ni tudwa me West Legon wo tena mombra ne ye hwehwe mo breast mo ne ye nsanso nye human papilloma virus for cervical cancer. Yes, you have passed me the BBS show. You pick your blood and analyze them within 10-15 minutes. Now results now ready. Breast cancer and free. The cervical no. You better so drastically the amount. The number is 0240
51 2171 0240 51 2171. Your West Legon, Westland, offer me a medarito no aba. Bibia you be a brana, Yamin Farm Son Show. Yes, I'll be pharmacy better no kitchen. And pharmacy better no kitchen. Also, kitchen, your pharmacy. Yes. Prof. Mommy. Radio Tony, sorry, so na. Answer na bebe mo no. Happy birthday to Dr. Michael Kojo Tremantin. Mia member Dr. Tremantin see for see homeopathic clinic. Ai, Yakopon hwe no so no ma no kwatenten. This also could MP wo agrodo ben Yakopon ka ne ho. Na o ma na boafo agrodo ben brakwa. Brakwa. Ntonko yemo mpema no ntimi ko MP wo ho. Nene ni birthday dey nyina ye wish no a happy birthday with long life with good health. And doc ntinyame onhira. And a happy birthday in advance and so enkoma Juliana Agesu ane we dey fi Pamela ho o se nya oye ni niece o se Juliana ni niece nyame nhira no mo ho ban no nya okese na de bia wo ye bi o ma ndi nkunim ewo mu o ma wo ahoden enkwatenten no fa se de nhye wafro mu ewo Yesu dim. This is from Pamela and the whole family, but especially Pamela. Papa, Bremu na sorry so. Ebi abibi ekoso repeat wa brabom na uni hu ahoden a wo de behwe mu a na ohia odiifo bi amana boawa we nye sikasem wo de frame me e was 0270 001 002 0270 001 002 ade bi tete wa ohia odiifo a anwumre de war night bra Shiam House of Prophecy. It was Santa Maria Family and Friends bus stop from 12 to 4 non-stop prayer. Pamo Fimbra near Mompai, Yamishra. Ejina Musa Alex jina na camera chi Festus and say Patrick Festus and Alex and Madam Wasemanti Yami Onshram the personal assistant Bekinso ewa around so for Ethan NFA me baba na ka ho Pamela and the Bomechi drum sound set light MCR everybody have a lovely weekend and may the good Lord continue to protect you all. Bye bye. Found to Nipa Sweno, any penya, found to Nipa Sweno, any penya.